rulja, zviždi treneru, podguzne muve u medijima to potpaljuju. Protiv toga se treba boriti svim silama. Tom treneru si odabra zviždat zato što stavljaš slike Tita, pa stavljaš slike Tuđmana, pa stavljaš slike Lukše i sad stavljaš slike jednoga igrača. Pa nabijte se na kurac više. Ja bi odmah u glavu krenija zapravo s onim šta je bilo prije utakmice, odnosno prije početka utakmice, jer to dobro ilustrira koliko je Hajduk, s čim se Hajduk sve bori. Nije se on borio samo sa Pintom, sa Žažom, sa ekipom Davidom Luizom i tako. Sa Šunjićem. Ima, evo. Nego oni zvižduci koji su bili jači nego protiv Žiline, jako zorno pokazuju koliko Hajduk ima problema i odnosno s čim se Hajduk treba boriti. Ja imam dosta prijatelja po cijelom svijetu, s njima komentiram nogomet redovno i kad samo sam prepričao ukratko taj detalj s utakmice i oni svaki put iznova kad slušaju priče o Hajduku, oni se krste livom i desnom rukom jer ne mogu vjerovati u kakvom okruženju taj klub funkcionira. To da ti imaš situaciju u kojoj rulja zviždi treneru, u kojoj podguzne muve u medijima to potpaljuju, u kojem 2 dana prije utakmice sezone, ne možemo se varati, mislim, ove europske utakmice, to je Lukša bija dobro rekao, nama je titula simbolički bitna, ali za život kluba su ti ovo najbitnije utakmice. Znači ti dižeš vrijednost igrača. Dobro, titula ti je bitna, onda imaš 2 pa dobro. A da, ali uglavnom i ta titula ti se na kraju svodi na to da ti pomaže u Europi, jer Europa ti je zlatna žila koja te nosi i vrijednost igrača i marketing i statura kluba i sve šta ide. Uđi u skupine i imaš čiste financije. Znači, samo ova činjenica da ti imaš viška još dvome će ti dovoljno govori. Dakle, ti imaš okolnosti u koje ne igraš najvažniju utakmicu, jer svaka europska će ti biti iduća najvažnija, i ti imaš potpaljivanje atmosfere, ti imaš sumnjive, nazovi, prijave koje dolaze 2 dana prije po obskurnim raznoraznim medijima huškačkim, koji se dižu tako da državni odvjetnik čiji sin ima interesa u potencijalnom sponzorstvu na Dnevniku priča o tome kako se rade izvidi u Hajduka. Dakle, na sve načine različite se stvara toliki gadljiv pritisak na momčad koja je puna istovremeno mulaca iz akademije, koja pokušava nešto igrati i koju se Hajduku se naprosto ne dozvoljava da uopće može normalno pogriješiti. To je potpuno apsurdna atmosfera i protiv toga se treba boriti svim silama. Jer to je na globalnoj razini ljudi ne mogu možda pojmiti koliko je to nakaradno. Samo ispričajte, evo, ove 3 osnovna podatka uoči ove utakmice nekome, pa ćete vidjeti reakciju nekome ko nije iz ove sredine, ko ne zna šta je. Aj samo ispričajte i neka pogledajte facu tom čovjeku kao šta ja gledam ljudima. To je sramotno u kakvom okruženju ovaj klub živi i u kakvom okruženju se treba boriti. To nema veze sa taktikom, s tim jel Meljak mora izgura na livom krilu, jel mi igramo sa šesticama koje to nisu, jel mi improviziramo sa starijima, s mlađima, to je sve apsolutno nebitno, jer ti imaš okolnosti di se zviždi treneru, jer eto, ne znam, ne sviđaju ti se njegove odluke. Di on, mora još opravdavati naknadno na presici, di, na primjer, imaš isto ilustraciju, ciparski mediji ti dolaze i praktički sami podupiru sa Pinta, daju mu optimizam, ajde, imaš uzvrat, šta se može promijeniti, može se puno toga još promijeniti, a s druge strane imaš medije koji pitaju nama trenera do mjera o zvižducima da se on mora opravdavati, da donosi odluke koje su u interesu kluba, umobolno da uopće moraš to spominjati, i strijelca golčine gdje je Sapinto rekao da je to Mesijevski gol za Šegin, gol iz Slobodnjaka, koji kasnije odgovara na pitanja jeste li očekivali ovako slab pafos. I lipo ih je odrebati, a Šego i reka im je, nikad mi nismo dobri, jel? Uvijek mora biti lošiji protivnik ako mi nekoga dobijemo. Tako da, stvarno, svaka pobjeda u tom okruženju je čudo, bez obzira na budžete i na probleme. Puta 2, dobro mi je reka Prika, šta je ono bilo na početku, ili izašao Bruno Marić na centar. Jer jedino je to razlog da osoba takvog karaktera, profila, izađe na centar, da se onako ponašaš. Mislim da će njihova ta sramota koju rade, da će to
Mislim, nemaju ni srama, ali trebali bi se poisto srama jer će biti zapamćeni kao ljudi koji su pljeskali najgorem treneru, jednom od najgorih trenera, 36 kola uz taktove ove talijanske pisme, znači apsolutnoj neznalici i destruktoru Hajduka i uređenja i svega čega se on vata, a nasuprot toga treneru koji radi s limitiranim proračunom, koji mora mlade igrače gurat, koji ima mana koje mi spominjemo ovdje, svaku emisiju spominjemo i danas ćemo govoriti, ja ću bar govoriti o nekim manama, tom treneru si odabra zviždat zato što stavljaš slike Tita, pa stavljaš slike Tuđmana, pa stavljaš slike Lukšejsa, stavljaš slike jednoga igrača i ne sviđa se kad taj igrač ne igra na terenu. I jednostavno oni su posložili sebi u glavi da taj trener toga igrača iz nekog razloga ne voli. A ja vam 100% tvrdim da ga voli i da bi on volio da on njega može staviti. Ali ne može. Ne može, nije se on okomija na njega zato što su oni šta neprijatelji, šta mu je ovi spava sa ženom, šta se tu moglo dogoditi? Znači sramota, ali to je, neće se to promijeniti, idući poraz opet koji god da bude, vratit će se svi, idući promašaj Šege, vratit će se svi, naslađivat će se, navijat će protiv Hajduka, oni, dosta njih navija da mi ispadnemo dole, da mogu reći. Njima je Žilina najgora stvar koja se mogla dogoditi, jednima i drugima i trećima. Da mogu reći, rekao sam ti, ja govorim da Bog da Livaja da 350 golova ove sezone i ja ispao ovdje glup. Da Bog da se to dogodilo. Evo ja ću ovdje uživo reći, ja sam bio glup kak kurac. Da Bog da se to dogodilo i mi osvojili sve. To je jer ja Livaju volim više od Šege 40 puta, ali eto, to neko misli da ja ne volim Livaju zato što komentiram ono što vidim, zato što govorim o karakteristikama Livaje koje su vrhunske na svjetskoj razini, a govorim s druge strane o karakteristikama Šege, pa su sad počeli ovi kritičari isto malo prepoznavati da Šego neke stvari ipak radi dobro, pa evo, možda se šta i promijeni, možda nešto i naučimo, ja bih volio da naučimo. Meni je naprimjer paradoks kad smo kod Šege da on je jučer u principu utišao ih sa svojim golom i na kraju je dobio jako veliki pljesak kad izlazio s tribina, a on je odigrao lošiju utakmicu po meni nego što igra protiv Žiline prvu. Protiv Žiline on je odigrao puno bolju utakmicu. On jučer nije igra toliko dobro kao tu prvu utakmicu koju je ispromašiva i proglasilo ga se neznalicom. Ono treba njemu ni promašaj. Po ljudi bi doslovno da on ne postoji, njegovo postojanje je ugroza dogmi koje su razvili u svojim glavama. Ali nije kriv on, nego je kriv taj koji je njemu konkurencija, ne bi oni njega, samo ga stavi na livo krilo, Šego je okej, momak pristojan, javi se. Ostavi manču, sve radi uredno. A kad ga staviš na špicu, to je drvo neznalica, pa evo i Kolenović je drvo i neznalica, pa za Torino zabija golove. Timo Werner, ponovio sam ga 50 puta, opet ću ga ponoviti. On je na svjetskoj razini tehnički loš igrač, došao je do Tottenhama i Chelsea. Cristiano Ronaldo je tehnički naspram Murića loš igrač. Koliko ima 1000 golova, evo ovo šta forsira sad. Tako da... To je suludo zapravo kad presjek tema koje ti ovdje moraš probirati i to uvijek ta potreba da ti sad elaboriraš i konstantno opravdavaš neko svoje mišljenje, to je isto samo nuspojava okoline u kojoj egzistiraš, ali meni je toga pun kurac. Mislim, jer to ne vodi nigdje i ljudi dok ne shvate da takvo ponašanje je pravi razlog destrukcije kluba i cijela ta laprdanja vječna o modelu, o ljudi koji sebi račun za vodu ne znaju platiti, a odjedanput laprdaju o dugovima, gubicima i tako dalje, to ne mogu shvatiti da takvo ludilo, takva histerija koja dolazi iz jedne stative ili ja volim ovoga više nego onoga, da je to razlog zašto se klubu ne mogu dozvoliti ni ove osnovne greške koje se stvarno rade i o kojima mi pričamo. Ali eto, ti ne počivaš, ne znam, na histeriji, pa tvoja kritika nije validna. Pa nabijte se na kurac više. Mislim, jer vi ste razlog zašto je ovaj klub u kružnom toku, eto vi. Pa mi smo guba veća od Dinama i Rijeke, zato gubimo one utakmice kako gubimo od Dinama i Rijeke. Kad prikinemo bi guba, onda ćemo davati u euro golove i prolazit ćemo. Mislim da uopće nije problem toksične sredine, nego da ono što je mene oduševilo, mi imamo trenera kojeg boli neka stvar za to što se njemu zvišti. I mislim da je zapravo to. Dok ti u vrhu Hajduka ne budeš imao ljude koji boli neka stvar, šta govori ovih 10.000 ljudi, što pišu mediji, što pišu
legende, među ostalim pijanci koji su bili na platnom spisku Mamića i Hajduka u istom trenutku, dok svi na čelu kluba ne budu ti koje boli John za sve to, nego samo rade što misle da je ispravno i što misle da je točno, nećemo na zelenu granu i zato je meni drago da imamo trenera koji, uza sve njegove mane, stvarno on meni zapravo pokazuje on dosta mana, ali mislim da ima tu bitnu vrlinu jer on mora nas podučiti da moramo takve trenere imati, a ne populiste koji su ma neću ništa više. Ona je prike, ti imaš svoju ideju, pogini s njom. Pogini s njom, stani iza nje i gotovo. To što se ne sviđa Frani, nama ovde, Ivanu, Jozi, koga boli neka stvar. Dok ti radiš u interesu kluba, ono što misliš da u interesu kluba, da se ne ogriješiš o neke postulate na kojima klub hoće. A mislim, najprije radiš za sebe. Onaj ko misli da Garcia nešto radi da bi sabotirao nekoga je potpuni luđak. Garcia, kao i svaki trener, ima svoj ego, ima želju da uspije i Garcia bi najrađe da bude pobjednik Lige prvaka sa Hajdukom. To je nesumnjivo. Znači, krećeš od toga da on iz svog kuta želi sve najbolje. Pa, gledaj, samo ako gledaš ga kao karijeristu, eto, samo iz tog polazišta mislim, ali svi su oni karijeristi. Eto, samo to gledaj. Da nema ambicije, to ne valja. Da nema ambicije ne bi završio do Hajduka. Ali mislim, i treneri koji su nama najveći problem tom fantomskom bazenu, što su to ljudi bez ambicije. To su ljudi koji dočekaju Hajduk i onda nakon toga ti pogledaš, to su imate ljudi ona koji... stranica Uhljeb, genijalna je na Facebooku. To su ljudi koji bi čisto htjeli biti Uhljeb, ali nemaju uvjete za biti Uhljeb u mirovinskom ili u nečem takvom, pa onda uhljebili bi se u Hajduk, jer tu ne moraš imati neku školu, ne moraš niti srednju završiti, možeš dobiti neki posao. I oni bi se uhljebili, i jasno meni, jer zapravo pogledaj ko je iz Hajdukovog bazena starog uspio u svijetu? Možda 2-3 primjera. Prince od Indije. Da. No ne, ali to je stvarno indikator, jer ne samo CV-ovi, nego i to kako pristupaju radu, koliko njima karijere u prosjeku traju, trenerske. Znači, tu su karijere nakon ozbiljnih i uspjeha s Hajdukom su već otišle jako rano u neku stagnaciju. To su sve indikatori ovoga šta je i priča sa oko Hajduka, glad. Ti moraš biti gladan, ti ne možeš nikad stati u mistu, nebitno šta radiš, jel to ovo što si ti rekao, bilo koji posao na ovom svijetu, danas svit napreduje nikad brže. Ti ne možeš biti ni uhljeb ako igraš onaj soliter, to je onaj starinski uhljeb. Ti ne možeš više biti ni to, jer danas imaš nadzor, sistem, evaluacije, nema ni toga, imaju uhljebi sistem evaluacije. Dobro, i to bi oni izbacili. Sad i ti pričaš pizdarije. Ima jedan trener naš ovdje, bio je predmet sprdnje zbog svojih loših socijalnih vještina, Ivan Leko, on je trener koji radi na sebi i zato je tu gdje je, zato sad će igra Ligu prvaka i osvojio je drugi put 6. 7. Liga svita.